Shampiyona y'u Rwanda ishobora kongera gutungurana cyane nawe wari ubitekereje. APR FC mu gitutu gikomeye, Rayon Sports irakomeza gusunika, kandi umukino w'uyu munsi ushobora guhurira byose. Reka tuguhe amakuru yose y'ingenzi agezweho mu mupira w'u Rwanda w'amaguru. Hari amakuru akomeje gukwirakwira ku mbuga zitandukanye avuga ko ikibazo cy'igikombe cya shampiyona gishobora kugira impinduka zikomeye muri shampiyona y'uyu mwaka. Bivugwa ko ikipe ya APR FC ishobora gutahabwa igikombe nk'uko byari biteganyijwe, ahubwo hakavuga ko gishobora guhabwa ikipe ya Al Hilal nyuma y'uko igiye ku mwanya wa mbere. Iyi kipe yitabiriye amarushanwa mu Rwanda ivuye mu bihe bikomeye by'intambara muri Sudani, murabizi. Nubwo bikomeje kuvugwa ko APR FC ishobora kudahabwa kino gikombe, ntibirashyirwaho umwanzuro wa nyuma n'inzego zibishinzwe, bikaba bikiri mu rwego rw'ibihuha n'ibiganiro by'abakunzi ba ruhago. Ibi rero ni ugutegereza tukareba uko bizaba bigenda. Mu Rwanda kandi shampiyona yakomezaga ku mugoroba washije, aho ikipe ya Rayon Sports yitwaraga neza itsinda ikipe ya Marine FC ibitego 2-1. Igitego cyatsinzwe na Marine, n'ikindi Marine yaje kwitsinda, ikindi Marine iza kwishyura mu gice cya kabiri. Ni umukino wari uryoheye ijisho cyane. Ikipe ya Rayon Sports yagerageje gukina neza, igerageza kwataka, gusa amanota iza kuyacyura nta kibazo na gito ikibaye. Abafana baraye mu byishimo rwose nta kubigarukaho. Shampiyona rero ikomeje gukinwa mu rwego rwo hejuru cyane, ubwo Rayon Sports yitwaraga neza itsinda ikipe ya Marine. Ibintu byatumye amarushanwa arushaho gushyuha cyane. Uyu munsi hateganyijwe umukino ukomeye cyane uza guhuza APR FC na AS Kigali. Uyu mukino ufite igitutu gikomeye kuko nyuma y'uko Rayon Sports ikomeje kugenda neza, APR FC isabwa gutsinda uko byagenda kose kugira ngo igume ku rugamba rwo guhatanira igikombe cya shampiyona, dore ko ubu ngubu hasigayemo amanota 5. APR isabwa gutsinda kugira ngo hasubiremo 8, kuko iramutse itakaje byaba bigoranye, kandi APR FC iracyafite ikipe ya Aimelek, kandi Aimelek biragoye ko APR FC yapfa kuyitsinda. Abakunzi ba ruhago bakomeje kwibaza uko ibintu bizagenda cyane, ko amanota asigaye atandukanye amakipe ari make cyane, kandi hari no mu makipe amanuka ibintu birakomeye cyane. Amakipe aragenda arushanwa amanota atarenza 2, birakomeye. Ntabwo tuzi ngo ninde uzatwara igikombe, cyane ko hatangiye no kuvugwa izo nkuru zivuga ko APR FC niramuka igeze ku mwanya wa hafi mu makipe y'u Rwanda, Al Hilal niramuka igiye ku mwanya wa mbere, nta kipe yo mu Rwanda izatwara igikombe, ahubwo Al Hilal azagicyura. Abenshi twarimaritse ko APR izatwara igikombe, ariko ibintu byahindutse. Ferwafa ngo bari kubushaka kubihindura, ikipe ya Al Hilal ikaba ari itwara igikombe nyuma y'uko igiye ku mwanya wa mbere, kandi ikabirusha ikipe ya APR FC amanota menshi cyane. Ubu APR FC iri ku mwanya wa 3 nyuma y'uko Aimelek ejo yakubise umuntu. Buri mukino ubu ngubu usobanuye byinshi cyane, reka dutegereze turebe. Ni ibyo ngibyo nari mbazaniye mu makuru y'imikino agezweho muri aka kanya. Murakoze wewe wakurikiye kino kiganiro kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo, murakoze cyane. Ibuka gukanda subscribe, like, share and comment, ubundi tuzakomeze no mu biganiro by'ubutaha. Murakoze cyane.